Avuxeni enhlekani ha ri perile swi ta ya ku mi langute video leyiwani nkarhi muni or la ka channel nkarhi muni ni vuye nakambe hi part 2 ya Red House or Red Room. Xin'wana lexi endlekaka le ka ndhawu liya lexi vanhu va ya ku va xavisa ripfumelo ra vona or va xavisa mikwembu ya ka vona or va xavisa ngati ya vona or va xavisa swirho swa vanhu va ka vona. Kun'wana loko i fika ka ndhawu liya va ta fika va ku byela va ku okay rifumo hi ta ku nyika mara loko i ri munhu wa xinuna i fanele i hamba ekhamuroho na mana wena or sesi wa wena or makwavo wa wena or wun'we wa rixaka ra ka n'wina loyi mi kumaka ngati ya wena na yena ya fambisana. Laha ni vulavula hi n'wana papa wulu or n'wana papa tsongo loyi mi tiva ku wena na yena mi ngati yin'we, kumbe va ku famba ekhamuroho na papa wena or buti wa wena or n'wana wena or ndzisani ya wena loko a ri munhu wa xinuna. Hi kona hi nga ta kota ku ngetelela rifumo leriya hi ku sacrifice ka kona. Swin'wana swa kona hi leswi mi kuma ku loko mi fika le naswona va swi lava swilo leswi. Xin'wana xa kona loko mi fika le tanihileswi ni nga vula ka video leyi nga hundza na mhaka ya xivelekelo va yi tirhisa ngopfu vanhu lavaya va ta ku byela ku okay hi lava xivelekelo xa n'wana wa wena loyi u ka u nga si tshama a ya le. Vavasati va ta ni twisisa ni vulavula na vatswatsi, kumbe hi lava xirho xa n'wana wa wena wa mfana loko u nga si tshama a ya le. Ma ni twisisa ku ni vulavula yini kwalano. Va kota ku ngetelela rifumo ra wena ku rifumo ra wena ri kota ku antswa. Mara loko u kuma ku ya sacrifice hi vanhu lavawani u kuma ku vanhu lavawani va hetelela va hundza misaveni hinkwavo. La loko xi ku byele ku okay i fanele i khamuroho na n'wana wa wena wa xisati i fanele i make sure ku loko swi vona ku okay n'wana hi loyi wa kula i ta famba i make sure ku van'wana u kuma ku every village ma ni twisisa i famba a siyetela mbewu i twa ku that guy ina mali i xigwili mara vana va tate layini i close to ma 20 wa vana va vanhwenyana ma ni twisisa or va vafana wa swi twa ku yena for the next 20 years swilo leswi swi ta n'wi vuyerisa yini swi ta n'wi hakerisa yini. Loko a ri munhu wa xisati i ta make sure ku ri close to 5 provinces a hi South Africa ma vona yikulu njhani. I make sure ku i va na boyfriend, those boyfriend i famba a kha teka vulombe a fida swilo leswiya swa yena leswi a nga na swona. Tanihileswi ni nga vula loko i nga kuma ku va ku nyike nyoka or va ku nyike ximanga or va ku nyike kondlo or va ku nyike xikhofa ku kota ku fida swilo leswiya ku swilo leswiya swi kota ku nwa vulombe lebyiya or swi nwa ngati liya ku rifumo ra wena ri ta kota ku nyanya ri kula ri ya mahlweni. Tanihileswi ni vulaka swilo leswiya most swi lava laha i kuma ku ndhawu ya kona laha ka xiyimo xa kona ku halaka ngati xi kota ku teka ngati liya. Ma ni twisisa se vo tala kuma ku va famba va endla swilo leswiya va swi tiva ku okay mina na xiphiri xo karhi ni na xihundla xo karhi loko ni endla swilo leswi aka vanhu a ni lava ku swi tiveka ma vona. Se rifumo leriya ri kahle a ri kahle ma vona. I kuma ku na mafumelo ya kona hi lama mo ku hlamala na tiko vanhu va hlamala ku munhu loko wani rifumo leriwani hayi something wrong ma vona. Rifumo ku tsakisa rifumo ra lava nga dyondza mi kuma ku munhu i na nyiko ya yena. Van'wana va nyiko tinyiko to aka tiyindlu, van'wana swo weldela swilo, van'wana va tirhela vutirhi ya leya ya mavoko yo ti cleanela kwalomu tiofisini vu-security, van'wana va ya TVET college, van'wana va ya ka swikolo leswi swa ti-training center va dyondza mitirho ya mavoko, van'wana va ya tiyunivhesiti va vuya va haya va ri ti-degree na ti-masters na ti-doctorate va ri na swilo hinkwaswo. Van'wana va ti vuyela na swo certificate sweswo ivi munhu a ya ti hanyisa hi swona. Leswi hi swona the best ku hava na siku na rin'we munhu a nga ta ku tekela swilo sweswo hikuva swi twa ku loko pfuka mundzuku nampundzu va ku okay laha khampani ya pfala xikwembu xi ku nyike nyiko yo karhi kona i tirha hi mavoko ya thoriwa kun'wana. Mara leswiya u kuma ku loko se ku fike nkarhi i hete maxaka i hete vanhu i hala tingati ya vanhu vo tala se swi herile ivi xilo lexiya xi ku byela ku sweswiwani ni lava ngati ivi u kuma ku wena wa swi tivi ku ngati ya hi kuma kwihi. A hi ku sungula ku munhu u kuma munhu se sungula ku famba a rhwalela maphepha munhu a sungula ku hlanya ma ni twisisa
munhu a nga ha tivi leswi a xi endlaku se u kuma ku wa ri hana nchumu munhu yalowo u famba hi mikondo lomu xitarateni u hava na swimbalo u hava na nchumu loko a ri munhu wa xinuna u kuma ku i famba hi xiburukwana a kha a pengapenga na ndlela leyi hinkwayo loko ri munhu wa xisati na yena swi va tani ma ni twisisa van'wani va tsutsumela byaleni u kuma ku munhu se i famba a nwa na byalwa byebyiya bya xintu ivi na vanhu va swi vona ku se rifumo ri tlhatlhekile i hete maxaka wa ha ri hava lexi a nga ta sacrifice hi swona vanhu va ka hina swilo leswi swi dangerous too much swi na nghozi na swi twa van'wani lava nga kona va swi endlaka swilo leswiwani lava nga kona timbilu ta vona va ri munhu lowani i vulavula no sweswo i vulavula thyaka ni vulavula ntiyiso loko mi lava ta ndzonda mi nga ndzonda mara ni mi byerini ntiyiso red house red room ku famba ri khendla a ri kahle vanhu va ka hina a hi ti hlayiseni na khensa ku va mi langute channel leyi. Thank you.